Ni hambi leswi va nga na tora ra ku kuma khapu laha sweswi swi yaka eka nguva ya vunkombo ku fana na kwala, Chiefs va ha koka rinoko ra vaseketeri vo tala loko va tlanga. Mahelo lawa ya vhiki Chiefs va ta va na vaseketeri va vona estadium ro sungula endzhaku ku tlula tinguva timbirhi ku ri hava hikokwalaho ka COVID. Ntlangu wu ta va eFNB stadium hi Muqhivela na madyambu laha va nga ta ombana na Supersport United. It's long weekend, so that might influence ticket sales as well. But you'll see when you enter the venue, there's more access gates open. There's the checkpoint and the scanning points are not at the turnstiles. It's just opposite the grey gates, as we call it. Chiefs va ta boheka ku landzela swipimelo swa COVID-19 endzhaku loko va hundziwe hi mintlangu yimbirhi ya DStv Premiership hikokwalaho ka leswi van'wana va vatlangi va vona a va ri na COVID. I'm saying to vaccinated and non-vaccinated supporters, please come to the stadium. We have the systems that accommodate you. If you're not vaccinated, come with your test and make sure that you can be part of the experience. Eka tinguva leti nga hundza xipanu a xi hluriwa na ku hlula minkarhi yin'wana ku nga mhaka leyi a yi hlundzukisa vatlangi. If the supporters really get behind that strategy, you know, we have shown that we can progress this year, but we haven't shown the consistency to prove to the supporters that they can believe that we're going to win the championship. So that's what they want to see. So long this club has not shown the supporters that you can believe that we're going to win the championship. Chiefs va le ka xivandla xa vunharhu eka log hi 39 wa minkutlunya endzhaku ka 20 wa mitlangu. Vatlangi va lava ku tlhela eka mphikizano wa CAF nguva leyi taka naswona va nga swi kota ntsena loko vo gimeta va ri eka top 3. We all know that the fans is the 12th man on the field on the day, and we dearly miss them, and I believe when they come back they would give us that little bit of oomph for us to stretch ourselves in terms of what we want to achieve. Another motivation, we know how it is to play CAF, so we want to go there again. That's why we're going to make sure that with our games that are remaining now, we get maximum points. Vakondleteri va ntlangu va langutela exikarhi ka ntungu na 20 wa magidi wa vanhu eFNB stadium hi Muqhivela. Vaseketeri va tsundzuxiwa ku fika ka ha ri na nkarhi leswaku va ta endla nkambelo wo sungula wa COVID-19.